Zigcwele unongalaza wepoto indaba esikuphakela zona namhlanje ezisuka bunqopha emzimkhulu wendaba eAuckland Park eJohannesburg asikuqalele isikhamba phambili. The members were arrested today while on duty and will appear before court tomorrow. There are still a lot of men and women in blue who are committed to serving the people of South Africa. Ngubotshwe amapholisa alichume eJohannesburg namhlanje asolwa ngokweba kunye nokukhwabanisa nababotshwako batholwe banemali ngange 45,000 yokusetshenziswa njengobufakazi. It is not out of cowardice that we have refrained from responding even under very extreme provocation. Ungqongqotjhe wezobudlelwano bamazwe ngamazwe uRonald Lamula uthi akusibutshapha ukuthi bangazibuyiselele kumengameli weAmerica uDonald Trump kokhuphula umthelo wempahla nge-30% eyokuthoma ngomhla ka-12 kuRhoboyi. Labantu laba bayazama bondla imindeni bondla amakhaba nebantwana. Sicela amadoda ethu shembe ababhuti wethu. Abasekeli bamazamazama abotshwe eShiba Mine eBarberton eMpumalanga bathi abantu ababalinga ukuziphilisa yeke abaliswe. Sokwamukela mbukele endabeni zesindebele lapha kwa SABC 1 akwande sitshaba sekosi. Amapholisa abophe amapholisa alichume eJohannesburg ngeza ngobatsho yakweba nobukhohlakala. Amapholisa la abotshwa ngesikhathi iphiko elikhethekileko lamapholisa libhudula. Nakabotshwako benepahla etholakalako yokubekwa njengobufakazi obubuthelelweko. Amapholisa standard kabotshweko ngoyemapholiseni kamasipalada wekuruleni iEMPD besamane malunga weSouth African Police Service epolice station yeTsakane. Nababotshwako funyanwe ne-45,000 yamaranda. Okhulumela iPolice and Prison Civil Rights Union uRichard Mamabulu uthi umthetho kufuze ulime yawo indima bewatsho nokuthi bakwamukela ukubotshwa kwabasolwaba. The members were arrested today while on duty and will appear before court tomorrow. All arrested officers are constables and one sergeant and are detained at the Germiston police station. At this stage, we do appreciate that there are due processes that have to be followed, and ultimately at the end of these processes, we will actually get to understand as to what whether these allegations are genuine or not. Amapholisa abotshweko la ayokuvela ekhotho kaMagistrate eGermiston ngelesibili. Asiqale umbono wakho mbukeli ngendaba eceda kuphela le nakuyalandela. Uyabona ke amaphoyisa iwona impela ke ayingozi kakhulu. Uyabona mawukuthi satholakele ukuthi khona ubronga benziwe akwenzi umzekelo ngawo. Amaphoyisa wala ekhaya eSouth Africa awafani namanye amaphoyisa wamanye amazwe. Wala ekhaya kunengi babo mkhashi basebenzisana nengebengu. Sibonana kakhulu kodwa ke siyayicinga into oba umkhwanaze unyakazisile eSouth Africa. Vele baningi abatsotsi ngesipholiseni nethi bona bazifihle ngezambatho zamapholisa kodwa nobutsotsi okungibobona ubuningi. Akusiwo amapholisa enza nje asibe nethemba emapholiseni nokho. Caca ngokusobala ukuthi akekho umuntu oneright yokuphula umthetho noma ngabe kuthi usebenza ngawo umthetho kodwa kumayele ukuthi uhloniphe. Sibonga siphezi nje ukuthi umthetho wakuleliza ucheme nabani. Ngabe uyiphoyisa kodwa nawe ephula umthetho oboshwa. Zikathokozisa kakhulu ukubona ukuboshwa kwamaphoyisa laba abenza okubi ngoba niqala bebecasha ngezithupha bebentshontsha kepha bengaboshwa ngoba nakubona bazi ukuthi bangamaphoyisa. Umbono onke umbukeli SABC ayizokuthwaswa umlando ukuziphendulela kumbono umbukeli.
Kuqalwe bona imisebenzi ezinkulungwana ezimachuma amathathu ibetheke ngonobangela womnotho wepahla weAmerika omaphesenti amachuma amathathu. Lokhu kuphengulwa ngurhulumente nakamemezela ezinye indlela ezokusiza amakampani abethekileko. Umnyango wezokurhwebelana, amabhizinisi nokuphalisana kunye newezobudlelwano bamazwe ngamazwe bebakhuluma nembikindaba ekululeni ekseni namhlanje. Lapha ungqongqotjhe uDonald Lamula noPakstow baqinisekise ukuraga kwemkhulumiswano neAmerika ukuphungula umthelela oyobakhona emnothweni kunye nemsebenzini. Ngotshu Lamula uthi urhulumente ukhethe ungazibuyiseleli elizweni leAmerika nalibeka amaphesenti ama-30 ngokwamaphorodla kweendaba eziphathelene namazwe angaphandle. Uthi kubuhlungu bona imizamo karhulumente yokulungisa ubudlelwano neAmerika ayihlonitshwa ngamanye amaSouth Africa. uLamula uthi umnotho usengozini begodwa imikhulumiswano kufanele ithathwe ngendlela efaneleko. It is not out of cowardice that we have refrained from responding even under very extreme provocation. It was because of our understanding of the complexity of the geo-environment, because we are talking about the livelihoods and jobs of people that are at stake. Imisebenzi 30,000 isengozini njengoba nakuphengula ukuthi umnotho ungehla nge-0.2%. Ezinye insombululo balukusungula kwetafula elisekela imikhiqizo ephumako ukusiza inkampani ngomthelo lo ukusebenzisa isikhwama sokusiza ukunikela ngesekelo ihlelo lokusekela imikhiqizo ephumako namaphaliswano kunye nokusebenza nomnyango abasebenzi ngokuza namahlelo okubalekela ukuphela kwemisebenzi. We are currently modeling with the localization support fund what structure of support they would give. We're not suggesting that every aspect of localization would be located in the localization support fund. Now I'm emphasizing that because you would say, well, they have so many billion in their account, therefore this is what it implies. But you have to model it in line with other products in the support package that you provide. Ungqongqoshe uthi ngaphasi kobuholi bomnyango weofisi kaMengameli umnyango urhwebelana nobudlelwano bamazwe ngamazwe kunekhonakalo yokusungula amazwe amatsha nanamamaraga phezulu orhwebelana eAsia neMiddle East okufaka hlangana iUAE, iQatar neSaudi Arabia. Umzenda womnyango urhwebelana uxolelwa Mlubi Peters uthi norhwebelana namanye amazwe eAfrika qakathekile begodwa kulideleke ukurhabisa nokusungula iAfCFTA efaka ukurarulula imraro khona kunye nemaraga efuna ukusebenza nelizwe lekhethu. Umthelo uzokuthoma ukusebenza nakudaba kubusuku ngelesihlanu kodwa nemikhiqizo ekhweze esikepini ngaphambi kokubetha kwesikhathisi izokuhlala nomthelo omaphesenti ali-10. Ukuba khona kukaMengameli weZambia uHakainde Hichilema emgcwabeni waloyo emelamako. Umengameli walokho uEdgar Lungu ngiyo ndabakule ephazamisa imfiso zabantu beZambia zokungcwabela uLungu ekhabo. Ikhotho ephakemeko eGauteng ilalele isibawo sikarhulumente weZambia sokubawa ilungelo lokubuyisela isidumbu sikaLungu ukuthi abulungele endaweni yangekhabo. Ngemva kwenyanga umngcwabo kaMengameli walokho weZambia uEdgar Lungu wajanyiswa ngokuvumelana kwababandakanyekako. Inhlangano zepolitiki zisalindele ukufumana isisombululo endabeni le, kanti urhulumente weZambia uchinge ekhotho ukuyokunikelwa ilungelo lokungcwaba loyo ebeka ngumengameli welizwe lekhabo njengesifiso sakhe. The family objected that the late President Lungu stated out his wishes before he died, which were that firstly, his remains should be repatriated back to Zambia in the same manner that he had traveled to South Africa. Kodwana kubonakala ngasuthi sizathu sinye kwaphela esikhandela ukuthi isifiso esisiphumelele. He made it very clear that it would be against his wishes and according to him undignified to be buried when the current president is presiding over his funeral. Abajameli bakarhulumente weZambia ebebakhona nakulalelwe icaleli akhange bafune ukuveza ukuthi umengameli weZambia angazihocisa ukuthi angabi khona emgcwabeni kaLungu njengombana aveze umthelela ozokuba khona nenge umholi waphambilini welizwela angabulungelwa elizweni langaphandle. That will be really sad for the Zambian people that their leader for 7 years, the president who presided over the country for 7 years, should be buried in a foreign country.
kulindeleke ukuthi kuthathwe isiqundu endabeni le ekupheleni kweveke. Umphakathi weNewtle Johannesburg ufuna ubulungiswa ngomntwana oneminyaka emine ubudala obonakele evidiyweni egeka inkundleni zokuthindana aphenyiswa into esingazindakamizwa. Unina lo mntwana lo nabanye abathathu bavele ekhotho eJohannesburg ngamacala okulinga ukubulala nokukahlumeza umntwana. Unina lo mntwana nabathatha solwa nabo babuyiselwe emaseleni. Nanyana abasola bakhonile ukuzitholela amagcwetha, uphinde imjondondwana okhulumela iphiko lezokutshushiswa komphakathi uthi umbuso kusafanele uqinisekise isiphande sabasolwa ngaphambi kokuthi bangafaka isibawo sebhayili. Kanti kusaphenywa ukuthi mhlobo muphi wentakamizwa izibhenyisa umntwana lo. We cannot say it is drugs at this point. Those investigations are ongoing, so it's safe to say that one of the accused was smoking an unknown substance and thereafter shared the substance with a 4-year-old minor. Ivideo egeka kwele iwasile ngekhulu amalungu omphakathi. Umtshutshisi uthi lokhu ukukhahlumeza umntwana nokulinga ukubulala. Umphakathi bewuzele ngaphandle kwekhotho uthi abasolwa abahlali emaseleni. We are really saddened by the fact that this matter has been postponed to Thursday. We really want justice and we want justice immediately. I am broken, really broken. So I really feel I need the courts to give justice for this child. Umntwana osesisendaweni ephephileko ubekwe lapho nakubotshwa unina nalaba solwa nabo. Amapolisa athi kulindeleke ukuthi kubotshwa abanye abantu kude abamayina ngongemthetho emayini iShiba eBarberton eMpumalanga. Kunabamayini ngongemthetho abaphume ngemathunjini wephasi namhlanje begodi babotshiwe. Lokho kwenza isibalo sabamayini ngongemthetho ababotshwe solo kwangolosihlanu sikhuphukele ku518. Ngaphandle kwekhotho bekuzela iwoma labantu abazokusekela abamayina ngokungemthetho abazinkulungwane ezine nama-98 ababotshwe ngelesihlanu bafuna abatshatshululwe. Imali yakhe Ramaphosa yakhe wathi indlela yena sina into esifunako sifuna bulungiswa labantu laba bayazama kodwa imindeni bodla amakhaba nebantwana sicela lokho sicela bulungiswa sicela amadoda ethu shemka babhuti wethu asinamndeni mina futhi ushiyana sisagrimandi. Abamayini ngokungemthetho abo bebalethwa ngengichema zabantu abama-50 basolwa ngokungena endaweni ngokungemthetho ukuphatha igolide esandokwenjiwa nokwephula umthetho okungena elizweni. Laba banemphande zeSouth Africa banikelwe ibheyili, abanye bavalelwe esitokisini bese abanye bebasekhotho, abanye bavumbuke ngemgodini bebabotshwe emayini iSheba. Amapholisa asalinde ukuthi kuphuma abanye godu ngemva kokuthi avala ikambiso yokuthuthelwa kwabo ukudla ngemgodini. Ukumayina ngokungemthetho kuthuwelele eBarberton begodi imayini ithwenyekile ithi iqeda imisebenzi yabantu abama-271 enonyaka ngenxa yokumayina ngokungemthetho. Since September last year, some 4,000 arrests have been made. It was evident then that local police could not cope, and these illegal miners were found to be repeat offenders. Icaleli lithuliswele mhla 11 kuRhoboyi malungana nokuraga ngephenyo. Nasibuya entolo. Ufetsa 3 months usina cable. What about motho a rekileng grocery leng ko fridge a rekela bana ba yang sekolo grocery ora re tshebo ja sinyela. Umphakathi wakadlawulale uthi ukholekile ngokwetshelwa indambo zegezi nawubikako awutholi sizo. Indaba sekhona lapha Mbukeli kanina zikuphundileyo kuyazithola ku YouTube, SABC Plus, TikTok, X na ku Facebook. Namba sikhambe. Abanye abantu abakhubazekileko bathonyekile ngokukhahlunyezwa imindeni yabo. Bathi batsho abakhahlunyezwa kwaphela emoyeni nenyameni, bakhahlunyezwa nemalini zabo. Bathathelwa namakarada wabo ukufumana imali yesondlo esivela kuhulumende. Inthandani ezimbili nabantu ababo zebuhlokwa eLimpopo sifuduke emzini abo ngolobangela wokukhahlunyezwa. Ulisiba Mkhulubuthu nomlinganakhe uThemsile Magagula bachiye umzabo ngombana bayakhahlunyezwa. Solo kwalokho inthandanezi nabantu ababa bathathu bakhosele ekhaya lenthandani nazo ezingaboniko zakwaMphahlele eLibuwakhomo. Imndeni le ifuna isizo ukuthi ithome phasi impilo.
babawa isizo elifana nelengubo nendawo yesikhatshana yokuhlala. Mo ke le gona kwa setting ya botloko kwa be sena peke go tla tlilo ja ga botsanyana ka be ke go share ke ba affecta di thuto tsa bana. There's no khopela thusho ya uniform le mapai le mandras go re a khopela ka go ikokobetsa ba re thushe. Umndeni wakwaMphahlele wamkelwe ngethando umndeni wakwaMkhulubuthu wathi uyabuzwisisa ubujamo abakibo. Babangwe ba sa bethwa bjale ka bana mara o humana motho motho o mogolo o bona gore le nna a se a lekane le nna mara o tla do bona dishokisha ge o tlhoma o butsisha gore go direga eng le kore ka mogweleng gore batho ba gona ba ga lefa ka gona le go gobatsa ba ka go gobatsa o le motho ge o ka leka go molamolela. Umnyango wezokuthuthukiswa komphakathi eLimpopo uhlabe kumbi izenzo zokukhahlumeza kanti ukhuthaza abantu abakhahlumezekileko ukuthi bakhulume. Ge go na le bao ba tsebago gore go na le batho bao ba tlhokofatšwago ba phela ka bogolofadi ka ba tlhokofatšo ye nngwe le ye nngwe ba tšeelwa mašeleng a bona batho ba bjalo ba tshwanetse gore ba begwe maphodiseng. Imndeni le ibawe urhulumende nomphakathi ukuthi ungenelele ukuvikela abantu abakhubazekileko. Izakhamuzi zemaHubiyane kwaDlawulale ngaphasi komasipalata uElias Motsoaledi esingenise esikhukhune eLimpopo zikholekile ngokwetshiwa kwendambo zegezi kanti no-Eskom uthatha isikhathi eside ukubalungisela. Umphakathi uthi uyesaba ukuhlala emnyameni ngombana nobulelesi buhagele kangako. Umbikindaba we-SABC uphindile Msiza usihlanganisele nakumbiko. Sele kuyinto yangamalanga ukuvikela ebumnyameni ezakhamuzi nezinye zemaHubiyane kwaDlawulale ngaphasi kwesingi sesikhukhune ngonobangela wokwetshiwa kwendambo zegezi. Sikhuluma nje idlule ema-20 imizi equndelwe indambo zegezi ngeveke epheleleko kwaphela emizini emitsha nemidala yendawo le. Abanye bathi sele banenyanga ezintathu banganagezi baphila ngemplani. Izakhamuzi zilila ngokuthi azikaphephi begodu no-Eskom akezi msinya zokulungisa nabambikelako. O fetsa 3 months na cable what about motho a rekileng grocery leng ko fridge ngara kana bana ba yang sekolong grocery ora re tšego ja senyega reportile a bona ntwe dira khalang. Eskom beyisebenzisa indambo zekoporo kodwana yachugulula yafaka ezingana koporo yeminye imizi nendawo ngombana yetshiwa. Nanyana kunjalo kunezwa ngebatsho ethi inlelesi nazifumana indambe baziqundileko zingasiye ikoporo ebayekalise endaweni zengukorokoro zithatha indambezo ziyozithengisela abantu ebenza impoto zaphasi kuthiwa batsho ziphekwa ngazo indambo zegezezo. Ikosana yendawo uPJ Mahlangu uthi bathonyekile ngendaba le ngombana sele iminyaka yathoma nasele ithwelele kangaka nje. uMahlangu uthi indaba le nayingathathelwa ehloko kukhulu okusaze kwenzeka. uMahlangu ubawa iEskom ukuthi ize nezinye indlela zokuphungula ukwetshiwa kwendambo zegezi. Asazi obanyana senzeni ukuthi size sihalebheke ngobanyana ngelinye ilanga kubonakala sizokuqundulwa thina inhloko siqundula inyawo ngendlela esele baqundra ngakho igezi la emaHubiyane. Nanyana kunjalo abasebenza ukutheza inkuni bathi umsebenzi wona bayawufumana njengombana kwetshiwa indambo zegezi kangaka begodu nomsebenzi abo ukhulile kodwa bathi abayifumani inzuzo ngombana abantu balila ngomhlago wemali kanti nangendaba napho akukaphephi. Bathi ubujamo bempilo ngibo ebubakatela ukuthi batheze. Thola abantu basine imali encane ngomana bahloka igezi ayikho nosigayenza. Asokuhlala sikabasizi ngokuthi inkuni ezaziberekisela ubekela abantwana amanzi ugeza bayesikolweni ngokuthi sibasize ngokuthi imbereko yethu ukapha inkuni mara nekomishini asitholi. Izakhamuzi zithi ziyazibika emapholiseni izehlakalo lezi kodwana kunokuthi kuphunguleke khona kutholela ukuya phambili. Okhulumela amapholisa esifundeni seLimpopo uBrigadier Hlulani Mashaba uqinisekise ukwetshiwa kwendambo zegezi emaHubiyane kanti ubeke ngalindlela. Investigations are ongoing to identify and ultimately bring the suspects to book. We call upon community members to work with the police in the fight against cable theft. Gile ukufumana uEskom ukuthi azokuphendula mayelana nendaba le kodwana akhangabuye kithi. Igezi ibalwa hlangana namanye amalungelo wobuntu ekufanele umphakathi awafumane ngokuya komthetho sisekelo welizwe. Kodwana ke ezinye izakhamuzi zemaHubiyane akusinjalo
balala ebumnyameni ngombana inlelesi ziyathuwelela ngokubaqondela igezi. Nginguphindile Msiza wendaba ze-SABC e-Auckland Park eJohannesburg. Kezimali iranda liqinile nalinganiswa nezinye imali ezinkulu. Siloshisile ekhaya ngomvulo ke siqalele msinyazana ukuthi bunjani ubujamo bezulu. Sibona lapha ke ngalenge kapa kufika umoya omakhaza uletha ubujamo ukuthi kube nezulu elinengana ngegwini elilinganiselwa lapha ku30 angithi ku80%. Kusasa ke lirakela phambili lingene endaweni eziningi zangaleke ngeNorthern Cape. Sibona lapha ke esifundeni sangePumalanga Kapa kunalapho kuzaba nehwaba khona namkhana iGabhoko ngezinye indawo ke nakhona kumakhaza ke lesasifunda. Lokhu ke silemukiso esisitholileko kunomoya endaweni zangapha endaweni zabo Uppington nakezinye indawo zangeNorthern Cape kanike lapha elwandle libukhali namhlanje singobusuku kodwa nakusasa ke kusasa njalo ngelwandle libukhali bese lapha ubona khona impetshi ezibovu ngalengedebe nangeMahikeng kuthi ukuthi kungaba nekhonakalo yomlilo wamahlathi. Sicala lapha ke ukuthi anjani amazinga okuchisa sithome ngapha ngeGauteng ngiyaphola ngemva kwamadina nokho ke ebusuku nekuseni kumakhaza ngale ngeJohannesburg. Sibona lapha iLimpopo nayo ke ngokuhamba kwesikhathi yafuthumala ngezinye indawo kuphole lapha ePhulukwane kodwa ebusuku nekuseni indawo zonke zimakhaza. Isifunda sangeMpumalanga nakhona ke kupholile endaweni eziningi ebusuku nekuseni kumakhaza esikhukhuza nemkhondo kufuthumele. Siyalapha ke esifundeni saKwaZulu Natal sifuthumele ngemva kwamadina kodwa ke lapha ke eMnambithe ekuseni kumakhaza khulu neKokstad ngokuhamba kwesikhathi nokho kufuthumele. iPumalanga Kapa ke leya ke sibonile ukuthi amakhaza yachidela begodu lapho kunye kuneGabhoko khulukhulu lapha eWilomo kumakhaza imini yonke ngezinye indawo kuyafuthumela ngemva kwamadina. Lapha ke esifundeni sangeTjingalanga Kapa Mbathani nifuthumele ngoba na isifunda sonke simakhaza imini yonke nangale ngeNorthern Cape kumakhaza endaweni eziningi nangemva kwamadina. Kuthi lapha ke esifundeni sangale ngeFreystata sibona nakhona ke kuyaphola ngemva kwamadina ebusuku nekuseni kumakhaza nangesifundeni sangapho ngeNorthwest ebusuku nekuseni kumakhaza ngokuhamba kwesikhathi ke kube ngconywana. Sibona nekodwa ngesikhathi esilandelako. Dido